Awan iti kusina. Awan mo't lang iti silid na. Mga no adala ang napanan na. Siguro. Mga no napanggimatang. Wino nakikaaruba. Ayun gayam. Amo na ka di, makisurutak iti panagawid mo. Saan pa'y Frank? Diyak pa inbagakin kwa na. Kaya't kung amin ang masurpresa ni tatang. Anya? Sigurado ang masurpresa day jay no makita na ka. Diyak pa'y ngamin inbagakin kwa nang adan nobyok. Kasanon nga no sa anak ang magustuhan. Kasanon, no di na kaya ti foreigner ang maasawa ti anak na. Saan mat siguro Frank? Agtugaw ka pa'y kiti tamapanak iti kusina. Agtimpla aklang iti kape. Agkapita man pa'y kabayatan ti panagururay ta ka ni tatang. Simbang pagkamagaya man anak kao. Pasensya ka na tanapanak gimatang ko. Ay nawaw! Sino ka? Ay, foreigner magayam. Ang mga no di na maawatan ti ilukaw. Ay, nasken nga Ingles. Who are you? You maybe my daughter friend, right? Naimbag nga daw yo, uncle. Siyak gayam ni Frank. Nobyo ni Jane nga anak yo. Hey, nawaw. Amo magayam ti agilukaw. Hey, pinariga nakpay nga naging les. Won, uncle. Afamak amako na. Ngam amok ti agsaw iti iloko. Ngamin, iloko ti sauna iti lugar nagtrabahoak. Ay, kasta ka day. Ne, adda kayo matgaya man tatang. Sa dino tinagapan nyo ay ha. Awan kayo mat iti simangpat kami. Ay, ikwa. Napanat lagi matang iti tinapay, iti tirsina. Apay, di mo yung bagbaga nga dagayang bisita tayo, anak ka. Nasurpresa kayo ka di tatang? Ay, nawaw. Talaga na sorpresa ka. Narigatan nagtupay ang naging linglays. Anya? Foreigner ni Frank Anobyok. Kabaalan na ti agsaw iti iloko tatang. Ay, kasta una abayin ko kenkwa na iti anak ka. Jak amaw no husto timbagak nga Ingles. Ang mga no panunutan na nga awan amaw dagiti dadakkel maw. Saan akasta ni Frank tatang? Nasaya at atao ti Nobyok. Isung awan ti pagdanagan nyo. Sa may sa amo na ti agsaw iti iloko. Saan kay amarigatan nga ag-Ingles? Kinapudno na plano min ti agkalay sa tatang. Pasensya ka na. No simple lang nga kalay sa ti kabaelak nga ito, Jane. Okay laang Frank. Saan mat a big deal day ta kanya? Sigurado nga ado dagiti kalugaran nyo. Amang namnama iti ingrande akalay sa ta. Nang runa, at afamat to inobyong. Ay na, di mo lata ni kaskaso dagiti kalugaran mi. Anya ngay kumatiam mo dagita? No ado ti sauda, bay amlatan ida. Saan ta a responsibilidad ti agpalawag kadakwada? Wan mo kit di Wan gayam, anya ngay ti ko na dagiti dadakkel mo. Makaumay da ka di iti special ngal daw ta? Wan, imawag ti kapsat ko itay. Nasaya at mat nga rod no kasta, Frank. Kunat man, di mo kaya ti makiasawa iti foreigner. Afam mo tinyawid mo beyond des. Idi lang da jay, friend. Adalat kamot gayam dagiti afam ang mapagtalkan. Ay, sana all. Ay na, wow. Ay na, makaam-am mo kan tulat tamot iti parakin ka, Kiko. Ubing ka pa yan niya. Ay, sabagay. Ayun gayam. Nagamamuan nyo ngay ka ni Frank. Amo na matiagsaw iti loko, friend. Iti nagtrabahwak, friend. Kabaalan na ti agsaw iti iloko, ngamin Ilocano mati sauda iti nagtrabahuan mi. Ay! Ka-workmate mo ni Frank, idi? Wen,
Ay na wow. Ay, ibaga man kanyak no sa dino tinagtrabaho ang bes. Para sa man nagablay. Ang mga nadantumat na amok. Oh, Melissa kanakan. At tuyan ti bulbuludom apala. Ayaman ang anti Susan. Aguray ka. Hindi jimat ti lumabas. Ayawan nga paiso. At damat afam ang kadwana. Nobyo na siguro Nupod no nobyo na dayjay. Di addaman ang ti kalugaran tayo ang mayaon iti kinarigat anti Susan. Anya ka di mo day nga ibagbagam si ka, Melissa. Ay na, anti Susan. Anya nga itamu tayo ang mga nubak ng ti afam akadwa ni Jean. O, di bumak ng dantumo no ka. Ay, unay ka, Melissa. Bakla, adaman sa lunsudag. Anya na tayo, Melissa? Nobyo ka din ni Jean ti afam akadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na wow. Huli ka na pala sa balita. Wen, nobyo na. Kinapudno na kat plano dan ti agkalaysa. Siguro, baknang ti afam na niya. Ha? No makiasawa ni Jean iti afam anobyo na. O, di addaman ti kalugaran tayo ang makaaon iti kinarigat. Anya, mutin tinasta klase ti panagpampanunot? Siguradong kwarta laang ti makagapo no apay ang makiasawa ni Jean iti daytang afam na. Ay na, sana pudno day ta, Melissa. Saan mat nga amin akalugaran tayo ket trupat kwarta. Sa maysa, nataar ni Frank kanya. Dayjay, nataar. Ha, po. No siyak ti makiasawa. Ay, pilyak lata atay pada tayo a Pilipino. Sa anak akaskin ni Jean ang nagsapol iti afam tapno makaaon da iti rigat. Ay na wow! Kasta ati saom, ta umapal ka ngamin, tawan afam mo. Agpatulong akman ken ka, friend. Ay, basta sana kwarta abes. Tani awang kwarta. Amok analaing ka nga ag-design. Iti? Invitation card. Ay, Mabalin ka di asikan ti makaamoy ti wedding invitation card mi ka ni Frank? ay na wow! Talaga yan. Siya konti makamoy ti invitation card, ribbon, can stage design. Manungay ti singer mo. Ay na, no para kang ka libre laktan des. Ha? Ay, saan mat ang mabalin friend? Narigat mat lang day ta trabaho. Iso nga rumbang na lang nga ikang kamat. Ay, kastoy laangan. Da kayo ti makamoy ti materialis a mausar. Siya ko ti makamoy ti design kenda dumapay. Sigurado ka? Wen! Iso lang mo ti amok ang maitulong ko, iti espesyal nga aldaw ti gayem ko. Mari Susan, invitation card para kada kayaw. Invitation card? Wen! Makiasawa nga minan ni Jean nga anak ko. Ay nawaw, makiasawa mo't gayam ti kakaiso ng anak mau pare perfectaw. Husto kasayang mo't tipintas na nagbaak. Ay wen mare, kunak no agbaak ti gasat na. Nga man na mainyawid na nga afam. No kasta, nobyo na ngagpaisaw tay nakita kakadwanay din namin sa. Wen mare, Frank tinagan na. Sigay, umay kamin tao, paray. Umay kun isublito'y pala binulod kong Auntie Susan. Ala, idisumpay laang dita, Melissa. Agyaman nak, Auntie. Ungayam, naibaga ni Kiko nga agkalay sa kanumot dajin kenti afam na. Wen, agkalay sada kano inton sumaro no apulan. At damot invitation card ngayon tad ni pare perfectaw, idi namin san nga aldaw. Ay nawaw, sana all makaaonan iti kinarigat. Sigurado nga ingran din to ti kalay sada antay. Anyamot a klase ti panagpampanunot dayta, Melissa. Saan mo't siguro a kwarta ti makagapaw.
No apay ang makikalay sa ni Jane iti dayjay nga afam. Ay na Auntie Susan, patyanak ka di. Sigurado akwarta ti habol day taajin iti afam anobyo na. Uray pupuutin nyo. Ay nawaw, di mo unay ti agsao. Makaawat ti afam ni Jane iti ilukaw. Inton kwan mangag na ka. Jak maawatan, no apay nga ikampay lang iti invitation ka da dya Melissa. Wen tapno awan mo't ibagbagana. Ay na, sobrang judgmental da dya tao. Dilaw na amin. Oray ti pan nakikalay sam iti afam anobium. Ay na, basta ikamlatan iti invitation card. Ay, saan ka nga affected iti napan na imarmarites ka dagiti kakalugaran tayo? Apay kumamat, saan mo tapod no dagiti inmarmarites na? Ammo ka simple laang ti adda pa nagbiag da Frank. Okay. Saan alapod day jay tapno isinak ni Frank? Day ti kayat ko ang makita kan maamuan ni Melissa. Oo nga. Invitation card para kan ka. Ang yaman nakbakla. Ay, mon gayam. Ay na, kita tama nga no di mon tumunan amo ti lawlawatam into umatindar ka. Ay nawaw, grabe ka mat ngagsasao bakla. Well, tagrabi mo tangiwat mo. Unay ka mat tengki ko. Agraman, di pa nakiasawa ni Jean iti afam. Big deal kan ka. Si kakit di mo. Ibagbagak lang mat noon niya ti makikita. Ay, basta. Di mo unay ti agsaw ta. Durabeng ka. Ay nawaw. Warning da ito ikan ka. Diyak kaya ta madadal ti espesyal nga daw ti gayem ko. Kapukan ka. Ay, durabeng ka talaga. Frank, si katinobyo ni Jean saan ka di? By the way, siyak ni Melissa. Lisa for short. Ada ka di parikot, Melissa? Oh, saan ka lang gayam ang makaawat iti Iloko? Kabalang pa'y gayam ti Ilocano. Wen na Ilocano mo't nga ron ti sigod ang nagtrabahwak. Isumat lagayam. Kat, sigurado ka kadinkin ni Jean. Anyat kayat mo asawon? Amangan mo't no kwarta na ang tihabol ni Jean kan ka. Anya? Aganad ka. Taamangan no kwarta na ang tihabol na kan ka kuna. Anak ko nakit saan akasta ni Jean. Sa maysa, saan kami mo't abak nang? Anya? Simple lang ti ada pa nagbiag mi. No kay kasta ket mariknak anapod no ti panagayat mi Jean kanya. Gayam ti afam apakiasawaan ni Jean Auntie Susan. Kasano mat ana ibagam ti kasta, Melissa. Ti afam na amis mo tinangibaga kanya. Ay nawaw, anya ko matibibiyang mo iti relasyon da. Makiasawa pa'y laang iti afam, jay pa'y saan abak nang. Di na amo ti agpili Auntie Susan. Ididamaw ko na makwarta laang ti habol ni Jean iti afam anobyo na. Ita, ibagam manan na di na amo ti agpilay. Pudno matanti. Ado dagiti afam abak nang. Ado matan dagiti pada tayo amarigrigat anakaaon iti kinarigat. Gapo ka dagitang afam. Ado matlaangan tinaloko. Ay nawaw, tapno ibagakan ka anya Melissa. Saan nga agpapada? Saan mat nga men nga agpapada ti ugali tayo? Isa mabalin ka day. Di ka nagbalin a judgmental kadagiti kalugaran tayaw ama ki asawa iti afam. Ni, apay kumangay ante. No siyak ti sika. Agsapol kamutan iti afam mo. Tapno awanen ti adupay asaom. Ngamen iti kasta pa nagsasaom. Madlaw nga umapal ka. Anya! Naglukon day ta Melissa? Saan nga agsardang tingiwat na? Ay na, talaga ang maibusan ti pasensyak ken kwa na. Ay, kit umapal ken ka, abes! Nga ta? Ay, nawaw, madlaw mo! Diyak lang mawatan no apay akas jay pay lang matibagbaga na ka ni Frank.
Ay na, di mo ni kaskaso, nagiti bagbaga day dyan, Melissa. Mauman to? Ay na, madurab ko talaga day dya tao na eh. Ay, ipanagnak mo kitikan ko na asaan akwarta ti makagapo. No apay anak relasyon ka ni Frank. Ipanagnak yung kan ko na apod no ti ayan-ayat yo. Ay, ang mga numaustel iti apal na. Kalay sa dajin, kanti afam na ita, Melissa. Apay, di ka kadimapan. Dakpay sigurado, Auntie Susan. Ay, nawaw. Agawid ka kitday, tamapan ka agpulas. Aggidan tan amapan. Nakababain ngamin, Auntie. Anya ko ba ngay tinakababain? Saan ka di anak ko nam? Nga daing tadakan ka nga invitation card. Kasano nga no nakadanunan kadakwada ti dakas nga imbagbagak idi. Wano saan, ang mga no nagpulong ni Franken ko Auntie. Oh, di agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo't ni Chinkat. Naimbag man ta nakaumay kay ti special nga daw mi ka ni Frank, Melissa. Tadamot inted yung invitation card kanya. Congrats kada kayo ado Agyaman kami Ay, kaya. Pasensya kayon kadagitin sa usawang ko Nagbidutak. Katsapay la ko mata mapakawandak. Okay lang day dyan, Melissa. Amin tayo kat agkamali. Ngamsapay ko mata di mon ulitan pa ita ang mga nung makatumpong ka itinatangsit. Di si kanto matlaang ti may sagmak. Ay na, agyaman ako unay, Jane. Frank. Hala, mapan kagpilakit din iti kanam. Wen nga rod. Ang mga no maibusan ka pa eh. Ay, nakaw! Di pa nang idadanas iti pada a tao kat dakas. Imbes nga agsaotay iti dakas kontra kadakwada, intay kit di ida respetuan, kan suportaran taday tati kasayaatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nakaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.